namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ta vuya ka gaza, of course mi ta hi khelela hi Papa Rhulani leyi nga ta hi khe hi linka of course na Salani the producer. So ni ta ri kha ni mi teka ni mi tlherisa of course le 17 le ka siku ra ti 22 ta February. So Papa Rhulani a yi ri kona le, so ka live leya yona a ni yi twini of course hi kha yimbela mara a ni nga swi twangi kahle. So lake enough sweswiwani ni kume another angle ya video laha hi swi twaka kahle ku hi mpela a yi refelaka eka Salani. Twanani this part. As you've heard, la swi twala kahle la yi kombisini ku yi ta tirha na n'watibaji like stylist of course ku ya mahlweni, and then yi tlhe yi kombisa ku a ni ali ku Salani of course u ni dyela mali. So ku ndleka yini kahle. This is because Papa Rhulani swa ku se yi aware ku tinghoma tetiya yingo i ta yona a hi ta yona, ma yi kuma na mhaka leswi swo fana to fana ta vo ndluzi ra mina, vo avuxeni xigazini, va mabyala and stuff like that, a hi ta yona Papa Rhulani. So leswiwa kahle mina ni nga yi blame no Papa Rhulani because swi va swi nga na arrangement ya kahle, because ku twisisa ka mina swi vula ku loko Salani the producer a za teka risimu leri ri va ra yena swi ku va ku ri yena a nga endla everything ka production, ma swi tiva ku ni vula like a nga hakeriwangi, like Papa Rhulani swa ku va yi nga n'wi hakelangi for studio time, ma yi kumela mhaka leyiwa. Mhaka leyi vheta yi tsundzuxa timhaka ta DJ Maphorisa. Ku na tin'wana ti-interviews ta yena ni kha ni ti vona and stuff like that, or it was a live video ka vo Instagram and stuff like that, a kha kombisa ku once yena a ku xavela swakudya i fiki cha studio xa yena la risimu leri ku va ku ri ra yena because wena ivi i nga n'wi hakelangi for studio time, ma yi kumela mhaka leyi. So swi vula ku na vanhu vo fana na Papa Rhulani vo fika va nghena studio ku fika ku rekhodiwa a va hakeli for studio time, so swi va swi nga ri fair loko yo Papa Rhulani yi la ku claim ku i risimu ra yona, so yi hundzuka a feature there. Ma yi kumela mhaka leyi, hi sweswi ni ta ku yi hundzuka a feature. So mina ni ngo sola hi side lera ro va kha ku yenaniwa kha ku sheriwa ti-percentages, because swi clear ku vanhu vo fana na Papa Rhulani ti-percentage la a va kumi nchumu, swi clear. Mina ni ngo sola hi that side ntsena ku like na Salani the producer swi lunghizeni swa ti-percent ku na vona at least va kuma something. Yes risimu ku va ku ra wena swi va kha swi twana mara a va kumi something. A yi helangi lani man, yi tlhe yi kombisa ku yi va yi nga twanangi na yena loko a kha a feature vanhu ka risimu ra yona, as you can hear kwalano. Quanti persone ni kombela remix ni ba freestyle ata kota ku teka tinghoma ta mina Salani a dumisa vanhu hi tona yi nga tona laha hi leswo. So hi mhaka ku yaleyo, so Papa Rhulani ti-managers ti fike ti meka sure ku va na arrangement ya kahle next time, a va hakeli studio time loko va lava ku Papa Rhulani ku va ku ri risimu ra yona loko yi kha yi producer le ka Salani, ku ma swi ku tiva ku ri tinsimu leti nga na quality loko va kha va producer than letin'wana tindhawu as far as I'm concerned. So va fike va hakela for studio time loko va lava ku risimu leri ku va ra Papa Rhulani, hi leswo. Yena ngibhizi yabo. Wona li fona leli tani kwini vona xi le ku tirheni ba xi ta ku fayela muti ku ya kule langutisa